Ia, talofa Samoa malo soifua. Malo soifua maua malangi e mama. Ia, lea ua o tauto e sila mai. I le teine o floro. O ka lekele o ka ko ori. Ia, po o tala fo i ua le vanga fia whaasoa aku. Ia, e winga i le whai malanga aku fo i Samoa. Ako ngue e nisi o tau. Ia, o lo sila fia. Ia, o lea sa malanga aku ia floro i Samoa i le fua. Ia, waka fo i mai ala. Fo i mai last week. I le aso tofi. Aso sifuru tasi. O le oiuni. O le ngai ala pe i va solo ai a floro. O floro. O le ai i le holiday mood. Waka le fia awa. Ia, waka le fia sa. O maanga ia si whaaku lisi ai. I Samoa. Ia, o nga o whaapelea. Ia, so malolo pea. So malolo pea, ma le simia. O le kele fo i le mau story. Ia, o le mau post, o lives, o videos. O lo o vevesi ia, si o tata watu no i le nei vai tau. Ia, o ufikale ia, isi le pea o malolo. Wai, ile ia masese fia makamaka ia o video so o le pisi ia le atu o sa muta ile kele fo ia fa sala lauma ia fa popo ona o le fua ia mangisi a ma la pisi fo ia le ai sala lau so i lunga o le ea ma le anga ile ea ia o le fo ila ke o le fo isa makamaka ia o ka o mai ia fa pe ia fa malolo la ti alo ma fa ia ma keu pe a ori ma fa so se kan a le kele o le ma ori o mi fo ela ele o polo kiki o le kele a kan o ke fa pe alo ma fa ka kia pe a polo kiki ai o i tamali ia wa dia kau ke fia uma ka ke oi e kau ke maka ko fa longo ai o aula o ia e vai na kusa o le suif fi lui e suif o le sao ia ngale e suif fi lui uma ia me ia o ia ona o le telefo o me sa au moli mawina fo ia uia i le kaini sa au ia Samoa a maka mai le fua tele o vaenga o le fua ia o ngai mea fo ia le ai va ai ia floro i kua mai o meo lives ma meo mea ia ko ke va ai i nisi mea fo ia e kua le ka o vaenga fo le behind the scene. Ia, e mawhainga whaaso aku ai. Ia, o le kele fo i sini ai. O kele whaaso aku ia, mo le puipuinga fo i o lo whaaso mai e tea. Ia, i ke o whaapia nisi poangi mea ngā ngai flo. Ma ai, o le kele fo i a vaenga o ngā mea. Ia, ngā wako whaalongolongo ai. Ai o floro, e kele anga ori i mea ia fo i o le polo kiki. O le o isi mea e ko ke le i whaalongo ai, ia o isi mea. Ia o ngā wako moli mawina. Ia mako whaafofonga ai, fo i mama i moa ai i lunga o pokalami a kako milia. Awa mako ia mako ia le ai, whai mea kua i kua. Mau ke ia whaasalo motion a kua mako i kua. E pela o le vaenga, o le si vaenga ngā. Wa mafuainga o pos fo ile le mol kanini se I ku pea ia oto ia ane se fo io e fia e mai mo mai aflo e fa solo pea ma fa fofonga pea I live ia I lunga le media ia nga ko si la fia ai o ngofo fa pea o le aka wanga ngalo ko ia ka ika fa so ma mea ngaka moli mawinga fo ia ika ia mea lele matango fie ia manai mea fo ia pi fa alele
ma whaale kongu I lau ia kilo ia ai le mi mea fo e ungo ai hope le ungo aafia se lagunga po o se mafau se ai o ke le ia luloa o la ka wonga ngalo e whaatalofa o ngā wa e tā ua ma o wa mana ia ina tele o tō uma o lo o fia pia e mai moa ia ma whaalungulungu mai fo I ngā iau fo I umumu ngā defi e wia ele I ke le fo I ele o inkalisi e wai e se fo I ia wā inga lai ia ai o lo o iai pia lava ia ngā iau fans o te moli ma wina pia ma o whaita wina pia ia la ko meni ia o te le tā ua tō suafa o nai tō te sila fia lele o tō o lo o fia pia e mai moa mai ma whaafofonga mai whaalungu ia ka ika fo I ori ia mata ita fo I whaasoa ia e fia whaatalo whaatu la le wha ia te o tō malava o lo o fia e kiliki viu mai ia o fo I videos ia ma like awan ngalo like ta ua telele like ia mātou ni e tau mawhai channel o ke malama le mafua anga ia lainga le na pe e kele views ai va ia kunga I like e fa e like kele o ke malama le ia o nga o lesi nga ki kilo ai le video kiliki uma maka ia movie lesi video ai ngalo nga like se like ani e au ngā fo I kou like I isi fo I vaenga o amatou tau mawhainga ia ai mai se asilo o makua floro o le ngei ai kau mawhai a kulava ia mantua fo I o floro pe tasi I le vai yaso o na whaisana video ia o lesi kaimi ia ua tasi I le lua vai yaso ia o lesi kaimi ia o ke loko o koi ki a lua masinga a le whako a whai aku se video ia e whapena o le nei fo ia le tau mawhanu ia subscribe ele I reach le tasi le afi o 1000 subscribes ia whaawau whaatalofa tu fo I mo 99 ia 99 tamama titua ia le au sitisengi le au pengefiki ai mine au pengefiki le au ai ia ka kongi pengefiki ia o ke le au pengefiki wai le entaito se pengefiki ia e le mafua anga la ina le entaito ai kusa o le awa o le kausanga ua ke le anga I tama fo imana I tina ua pengefiki ua pengefiki ai ona e mafua anga kakau o mafua anga entaito ai la ko le pengefiki e mafua anga o ia ila whaasoa ila whaasoa ma inga o ngā pei kau ki ngai fo le loko fo ia mane mako fa le baba ai aku I kalangi wa fa mai ia ma ko ngai wa o ke le loa pe ia se o lo pengefiki o ma fa nga kali aku I fa makalanga ni ia ai ma fa nga o kali aku ai e uia ele o se kangaka o ma was pengefiki o nga ia le mafua anga fo e ala ngale ma wasaka I ka pengefiki ia e o ke o wa ia whaatalo whaatuai ta mama tina matua o ila to o lo fia pia e mai moa ina ia video a flo o se sunga I whaafea ngaina ma o lato whale tua I so se tapu wa ina so se whatawhai tau lana so se mufuan whaatalo whaatule a wha e ilo ma whau I lisikai e awa o te o I vaenga ia awa ia ai lunga o ia ni whaafea ngaina o fia e mai moa mai I video singi whawhini ia ona o whaapea lea ia hoke ma whau whaapea nga awa ele loa po o isinga whaapea ngaina e kasi pe lua o lo lawe ani
inga ia o fo'i mumu ngāwi. Ia ma aka mai ei fo'i ma whaapeani e sa o le leisi tina, e sa o le leisi silo o matua. Ia le nā, whaatalo whaatu, isi a tatou whai ngā mālu, e lima whai fo'i ngā o iangi o ulangonga fo'i e leisi si o makamaka mai. A wā o le mea ngā, e le ilo ea. Ai tu ua tupia. A wā i te i ua o le o fo'i ai. Ia ona peile ua o manatu whaatau waa. Ia i lātou uma, ai mese le tai o le whai ngā mālo, le sisunga i le laawili o le mali e toa, la wafionga le pale nia ma le whalitua, ia o le ai ngā kapenita, o lātou whalitua, ma o lātou tausi, ia ai mese ai fui, o le loa o le sui o le pale nine, toa, ia, e le mawhai o te le manao o te manatu whaapito, i le vāinga lea. Ia e whaataro whaatu lea wha, ia te o tō o malawa, ia tō wafionga, susunga, i sui uma o le pale nini. Ia, o se whaataro whapu na, ia mana tuafu. E le oa o se whai la unga. E le oa o se whai la unga. Ia, e le fo ila se mea, e kau sasalu ai se la unga. Inge ike i wasa si fo i se upu, ia wale tā ua fo i o tō suafa mamalu, wha suafa i ngai o tō. Ia, ike ua sasi se wha makalanga po o se suafa. Ia ona whai ti o ina i leo nei, whawhine vai. Ia, a te iloa o se wha tā lofa ni nā, mō o tō o malawa. Ia wha tasi ai mai o lo o fia pea, e viu, ma ko meni, ia i lātou fo i mawhaina subscribe man, e lango i la o video. Ia, o te loa, o whaisi umi o la o whaisi, ia, lea wasa vale le lua kausanga, ua tausanga, mama sina, ia, ngā ua, ko kiki alua kausanga, o le nei lava, e le i o subscribe le fa i le afi. Ia, o ke le fai ki o i ngā se o ngā oa ia. O oa ia ma la o fai video. Ia, pe o ngā o kalangoa ako. Pe kasi ase video, ia, pe kasi le vai aso, pe kasi lua vai aso. Ia o le video muli le ke mangkua le ngawhai. Ai o ke le i alu Samoa 2 weeks before I went to Samoa. Ia, le ai mai ai ase video. Se vangai langai video pungai. Ia, o video a mia fo inga whioa i Samoa le ai. Le ala e whao ngā kuelinge i kai mingai whai ma posta. Ia, o le esi mafuanga. Wa kumu laki telefonu. Mo ka manga awe empty. Ai o kele o manga fo i delete. Ia e mo e mawhainga sefe le iCloud. Ia a ole mea nga. E le se guarantee wa e fo le kainge whaale konga le iCloud. Ia o ngā ke ua lost a kwai fo i ngā memories. Tā ua memories. Lea la o kangolo wha maupopo. Ia ma posta kulo i lunga i le YouTube channel. Fa apea lava ngau ke vai aku ngai ai e o lo makamaka ina. Ia o that helps i la watch hours. That really helps i la watch hours. Ai a fai o la e makamaka ina ngei videos. Ai te le subscribe o wangalo ona e subscribe. Ia o nga e subscribe mai la ia lea. Feso soani ia u nga ia la ka channel na ia reach le 1000. Ia ma subscribe ma foi. Ma monetize ai loa se la pasengi. O le kai ninge o nga wa subscribe o nga wa monetize. Ai le o mawhainga nga include uma ia mea uma vaenga uma. E mawhai inga help i le revenue e go higher or increase. Ai ngawa mai wai fo inga isingi. Ia pa e manga o mia le reach
o le afe subscribes ia o ngā a loa lea o le monetize. E fo ele si mene kupu le ago ke mai kauinga le ia e le pe a fa pe ele o kutatu sa moa le e faia ai o le vainga fo ele mana ka konga nganga la ngai ke le anga i ka fa pe ngani subscribe i la channel o au live e ma senga fai o ke alu fai au live fa pa lani ia o ingala le ke le ai anga ia o subscribe pa lani ngai e o ifo subscribe pa ia ele la pe a fai o lato le fai ele meni na fo ile wai le o malama po angi mau mea ke fa so a koe o nga fa pe le ia ele isi lipe a koe lo isi langa ele o malama ai le anga pe a fai o ni Samoa mai o le kele o isi kani e ke vai a kua halu i lunga na o subscribe ko e halu i lalo halu i lunga halu i lalo ia o le ngo Samoa kusau ke alu ese mai Samoa ko kia se fulu mon kupo ia o subscribe nga maua i ko kongo le 2 weeks ai mankua ele aingia o sa o video nga fai fa pia nga o nga ia o live fo ia ai nga maua o mai lo ngi o la o video mua nga post o le aso fa nga o le nga fai ale party ale fast o vai akunga alu ese mailes kele ia subscribe nga kele subscribe pa nga unsubscribe pa i le video nga mua les fa nga o ngo fola ia le fapia ai okay o fo fapia okay o fo o pe a fa o nia o subscribe pa sa mo ai o ko unsubscribe po le mea pe ia inisi o va ai le video le fia ia e wi ai o la fo elang no fai nga malo ai le fia ku fo lingo o la nga va ai como o la video le la wo i fo ko ui ese le anga o ele fa pe ala avi fo alo le fia fo linga o le kele o le tele o lo ite tomo o le fa fia nga le males fana o tele masani ai ia mankuali ia le wo fa akasi wo fia fa akasi ia we all become one family ai afa pe o yese issue o se o subscribe i la channel a fo so nga issue ma se o va ai como videos ui ia la avange alo le fia o la ko unsubscribe ma ia ma la ka channel ia na sa fa tua o ko kia manga ia fu a faia o la to te fia ia te au ia ma ia fo ina ia o video singa ke aka ai ia ma laugh out loud dai ia ma wai so fia ma wai se mea le ko singa mea nga ia na me ke la ne na ko unsubscribe it doesn't cost you a cent e ke subscribe by ila channel ia ole ake le ale mai nga le kai mia le ni mia ala ngai ka wa ma to ni e tau ma fai wa is subscribe lo ia ko mi tai lo ina pe ia fo se da ngai ke le fia po se ke va ia to no video e te le fia ia ia lo pe o ia pe se video e fa fia ia ko pe la subscribe ma ia na sa o fautuanga fo ia family e nai lo fina ngalo ia pe fo se va en le video o fo ia ke le o kalisia ia e fai anga move away o ma o ke ko maka fo ai ko pe la subscribe ma we lango ai ia sia fo ita ma faina ia o ke fo ka ika ia o ia ka piko makua o ngi au fai video ai pe fale ika desi mai ima ai mine e fai ai le nga mia ia o
o le fia loa unsubscribe. Ia, kele ia o le kele ia o la ngai kele mea nga o wanga ai o le isi mea. Ai kele ia o vaenga le isi mea nga pinga ngo usawa pe isi mea fo le nga o le fia ia. Ka mo mai le aso kofi. Aso sfulu kasi last week. Ia, ka mo mai le va ai i Melbourne. I le Mako Airport. Mako nga solo loi o le miele i le rolla. Rolla. O le pau. Le piki ai aku. Ia o so ingoa o ngā. E piki mako aku. Ia fa solo mai loa. Kusau ako mua nga pa mai. Maka amilo mai. Nga sau wai le ako mako inga. Le ako le sawila lo le ako la po. Checked back. Ia fa kali lo la ia le ila aku. Wala ako la o kasi la po. O la po o le kele o le fa kau mai sa mo le nga sawi le ako. Ia mameo pepa koko maka mangungi manga ia. O meo kanga chips mameo mea fapenga. Nga sau umale ako makwa nga mangkua fo ikako au Samoa. Ele ai ngale mea papa ukako kingo ka ke koyo mai makako. Ale ako wa halu uma. Wa mea uma ia nga lo ofu mala uwaki. Ele ima fainga ko o nga o mea alofa ia male ulale o nga o mea alofa akameki ole angwang o mea la ye kumu mai ako o le mea o le fa akamwa o ie solo o lava sa mo ka maiki ai manku ele ka mo fienga mea o le iso solo le kelo iso solo manga nga ya le ka fie la umai le se ia la lo se fulu ia o lava ka miki ke lo ka aku ke lo si lava ka miki pule ai mi se me pule kasi ka miki ma tresa mo foi o ka aku ilo ofu kingo o ka malu lo mio alo ma ia se vangala pule kasi vai le ka mo fie fo in pule kasi i Samoa le ka mo fie ele se pule kasi le ia ele se pule kasi la lo se la mas fo ia fa wala kala ile aku kelo umalele ya wanga solo wale ai manisi ai koya awa amasi o ngale make ku fa kalile aku masi kamasa moana le kuku mai lela wa mako kilo le sile si wale ai masi aku alingi ya ele i mawale aku ya mako holo le le information desk le ai faia le service le ai ka fo ia pe afa pe ala we se minis mo walu anga o mele pa u mai me oversize le ai se ako ka ki yo fa pe o ka fiola lo fa ngo ai nga mako mai le fali mako mai le fali o manga fali mako kala afa pe le se sue wa le fe so ka ya ku ifiki ai fai mai i al fa makalanga i le vaenga le mo ke fa sana o lai fai mai fiki o langa load le aku ia o longa winga fa menga load le va alele e sa i mapo anko fo ele si fo ia o la video mua la vanga maka ia o video fa pia o le video e winga i la extra pack lenga fai malai va alele wa over kilo o nga o le mama fa malikele o koko nga fai ia lau extra pack fa pikoa nga ku o ia isi kanga koko ia ku ulo ia i maisi nga i mea la pupuanga le jackets o mea le ia le fa soa le nga ma alili mai ia i lunga malai va ali lunga le va alili walele kusala usa ule va alili ako ala ngunga le ma alili alai amai le jacket kongole o le ako le nga fai le extra o bags ia mo bags fo ia pengi plastic la fo pengi bag fo ia sanga ia nginga le lo le la wo fa ia le wo so ngia fo ila le akupa
nga feo lolo la le mea mua i lo le mea leo le ako pa ua ako a le e arua ma ko mama ya le fale ma me ala i le fale e whaakalikali e fe so o ka i mai ya la ma ia service o le o le e follow up mai ya le vaina alinge ya le imo mesikala le pe le ako ia o se tala fia o lea whako aki liwa mai la ako ngei le kaya ngā mai le kōria ngā sauale le kaawale mo mori mai ia le ako uma fo ila kakala siaki ia ako mea uma le se mea ngā mis ia o se tala fia na ia e pe waru wange ia so o ka ngungu wale ima so ka fia pisa o le anga au mai ia oso mo ngai whanau ko ia o mea nga au ia ka meki o lava o ni lava sa mo o na ia nato whanau ia o grandchildren ia ma le mea o le ia lava wa fo ila o le mea le kupu sa mo o lo woso aku i lo fi mai le au wha akau i lava e ki ngā fo inga whai ako e le ai o lai e le mawhai e le a le whai a se whakau e kuaia i anga kālu e se i le vevela o le la a wangi e whai whafo ke le o kaini o whafo mai o maki ki fo ile i uka i sale ufi e drive ako lai kokongo ngā e wa ia le o kamiki ngai e le ngā o kamiki o i kanga mako ko e po le 40s e le kanga ka 50s i la ua kilo ni e fai ele mea ngai feo a ma me o whakunga i e solo o le afe mea le ka vale ai mai se alai ka vale a ka kongi o ako i whafo e loa le le vainga ia i malanga mai whafo ngai va ila ia le e ki ngā fo le o kalinga le lo fi aku wakale lo po ai a ka lo fa ku ai ke le lo po ai a fa ka i a oi ko akele nga e drive aku le la lo aku i o lai le si sai don ma ki la e exit e ke alu i fafu ya nga e fa puku ai i nga o le mia waka ka o fa pipe maka ese polo kala me vole le kaunga rana le malo e ko leki uma ko ai ka meki ngie e fai se po kala me fa educational program e awa o inga ila ko inga ia mafai o nga o ese male ko inga mea lea o le fia e ave mea fale o loa ma o ai kilo inisi va ai si lia kunga uma e fa au nga ai o la ko ma losi ia wa o ka meki ma losi o ka ngakangi e ma losi e ye nisi mea nga e fa au nga ai nga la ko ma losi ma la ko kai ia ka kele lo pe fie ni la ko pe o ma wai ile la ko mea le fa la ko nga lo nga le fa o ka kele lo fo po o ai fale o loa ia e fai e whangau ia ngaru wenga ia ai ia e pūle a ia skafunge ia le lau longa va i le mea ia luanga ia pa ia ka koni e langonga fo nga le alofa fo i ngai whangau ia o ngai mai fo e ma nga makukua o kai 50s ia ali kele au ka miki o le tupulanga fo lea kai 30s kai 40s e maanga ia fo ia ni pe fai ni kos fo ia fai ni kos pupu ia o ai ia mea ia kau palama buildings carpentry course e kele e fo inga le o ni skills o nga mawhai rea nga oe nga si lea ia pe oe whai awa ka muka e oe e whesoso angi ka muka e kuku i le whao ia whao ngā le drills mea whapenga
ia mo kenge whaini kos fo i o ki ulu, whaini kos. Ke wale uka ko wa ai wo o fo i Samoa i e whale o ki ulu. Ai awela wa e se whamakalanga ngō umawa. O le mea le iai, ngā le o aku au ngai kenge a kako fufulu ulu ma mea whapena. Ai oki ale le sainga ia po o ai i e whaila pisinisi. O le mea wakaunga whai wakau fo inga yengi kos. E a o ai le, e a o ai ngai kenge. Te niti ia e vai fo ile le anga. E a o ai le o kinga le ulu. O le vaenga ia le o ki le whaingi. E au mai e wha au ngā le māloi. E a o ai ia kenge ki ia. I le o kinga ulu wa, o anga mea ngā le o koka kenge ki lingi, salu, laulu, fufulu, laulu. Ai lau ke le mawhainga o ki wai. E oki ai ele manga ia pie fo linga mai ele manga o le kanga e unga pisingisi e loe nga ia ka ko fa nga i Samoa oki ulu ai fa nga fa i si mea ia ka ke le lua pe fien kupe o mawa fa pe nga fo i lai ka mekini e ka unga yengi nga skills fo i e a wa ia me fo i o kukini ia i loa ai kuka o le whaafenga luenga i whale aina. Ia, i ngā singoka i ka manga. Wai halo e luka mawhau whai. Ka whaapia e ka lo whai. Ungo le mea ale ala whai e ni ka maiki. O le o i whaakau whaapia ni ma whaaki ngā uru solo. Wai, e ia ka maiki. E ia ka ni e wa a whaafanga ka alui i. O le whaafaa fo ngā ngana lofi e ki ngā ngai loa. O le anga whaakau mua ka i e pe wha, pe lima, pe ungu. A la lava, o le maa whaakau ngā i e muli a masi o kolua. Se fulu lima i e. O ngā, o le ana mai o maa so muli ngā. Ai ngā amakanga whaakau kau i e mai wa oa. O kene manga ai ku umea le last minute. Wala langa kele i o ka manga ai whaafia. Kolu i, ia, e rika mai kikila lea lenga ka mo i mua mai, ka mua mai. O lea wo ka ma whai loe wha soa fo ile. Ai pe waka wika ai, wa le fia, whai mai, tina o a wanga, ia mo whako, ia, sorry, ia, si whakau fo ia, si ia kama, ia. Ai filo ea masinge ia kama i kiki e la kulama nga pupu ka ili, se nga ka mawhau ai se video e pue o ka whapea ia ole apu e ako inga fōringa o ngai ngi ka mai ai ka kele ia e ngā puru ka ili o whai ako so ko a umanga whai le whaaka ngā puru ka ili ai ia au mai e ka ifia ai whai mei e ka isi furu ka la whapea a le ango mawhai mawhaaka ngā puru ka ili mani mako a ngai i le whale o sa inga fo inga le TMC pe ka ili makala pe ka ili makala ele o se sfukala o vai akulo vai pa ko ke pepelo e fia o bubu fa mas sfukala ia fa pe ia fa ka ia fa ku ia va le ke lo ai ke le o ka kala sa ai o ko fa ia la ne nga ale la fa ka lo le o pu ka ele ku so le winga le ala ngo fa so a como e ingi se whaapia. O lea e alanga whi au pe. E man o kako, whai ma kako whaanga. A kako alolofa fo inga nika meki. E ingi si au wala e mawhai e ngaf so soa nia e ave ese mai e la ko male habits lea. Lea la alu e a whaapia. Ai kaunga i se si mea fo ile e sui ia. Ia ai atonu. A whai o loo whaafofonga mai se o le tatou whai ngā mālo i le ngei fo i whaasua. Ia, ma aia fo i kilo i ngai short courses fo i ngai whapena. E o ngā ia nei tamaiti ia e poko e whai e whaongale mea o le turio. Ia, ko e ngā aka mai e se o keiloa. A kong o lai whai o le makaka ise. A ke loa ia umatata ise. Ia e kaunga e alu ke a unga le ia le afu le umi. Waka le manko pe tuu ia se ia. Ia ai ingi ai short courses fu inga e pe koru masinga, ungo masinga.
ai ko kongi fo ile kupi e mawhai fo ngā whai e singa grants fo ile mo koses la ia kusa pe a wha pe kuru se la ile kuru maa singa ia ko kongi e kamai kiki le si a wha ai kongi le grants le ale si a wha pe ngā ia o ngai mga ku fo ile le kawa ngā wako e pe kawa nge ai ia ai e le whai ia ngā ole alo whai I maka o whanga waka kikilo aku. E o fo i lesi kama I mea ia kikilo aku. Mawha o whama I sia o grandson. Wake e wo walo o wha iai. Pe ia o maka saka grandson. Whapea, ni ke wo le alo wha iai. Ia ke ila ia leo wa ia se kai mi o leo langa o sia o grandson. Ua le alo wha iai sis. O le wo le alo wha. Pisi e sao e au kama wha o wha. Ia. O le ane ngā leinga o lau kalangoa I. Oi, ngā o lau kalangoa o ngā o le aku. Po pia I se awa ma mawhai le aku. Ia o mea ngā o mea o whaakaunga. Ia, ai oka. Oka ngofo whapea e oka le lopo o whea maka mai e aka I ka stori. O whea whaai o iai. Kele le mau me whia whaasua. Ai, o le o whapea, ia, o le wa ia. Ia wa ia kumali ia. E le fo se mea na aku ngau ma iai. E wha makala o maku ke mea kas. I ke ua alu stressa I mali mawhau whau whai ori. Ai se I whai la sa ukala. Whia la amaka mai e. Ia e o se story ai o ke o ia e longa mafua ana. Ia. A maka pea la ia sa u whamatalanga. I le pōle aso sa o le whangā lotu. Tala ina o le fua. Ia oka o se wha aina maka ukia. Le kumu. O le afulale ngā o le kumu. O nai wō fōi. Ia o nai tina fōi sa yele mangako e wheiloa I le ngā fiafi. Waka le loa pe whawhewheanga maua. I le mea o le kangaka. O laula. Ia, ngai wale o whapea. Ia, wale mawhainga ka o aku lumai o. Ka savali aku I kumu, savali aku lesi I kumu. Langa sa ungofo ai kua sa whaianga o floro. E alu aku ia o mai I kua le kumu o le. Ia makoko e fo ia le fale. Ari kai mila ngo savali mai ai loi fafo. Oka. Ole e oi fafo ia. Le mea pe e fōlinga mai e iai nisi ngai fafo. Ua le mawhainga ngā o te tonu. Ona ua whaatumulia po e ngaku ai aku ia. Ua ngā kāla ko e fafo whaalongolongo ko ai. O le mea matango fie, o se mea matango fie ngā o wa ai I le afi lea. O le service, a le matanga ruinga o leo. Sa au, oka. Ngā whaakumulia o le fia. Ia, ke langonga o langona, ia e whaapena fo ini langona o nisi. E winga I le matanga ruinga leo. Ia ai, lea lawa o whai atu, se tala le lei ma le moni I le pōlea o le makua I o ke lopo o lunga lima se lau pasini. Le service a leo o lakua kukuma o kilo. Le customer service, good, very good, excellent. I le wa koe whaapopo inga o le siponas ngai ei lunga o le tō ninga sa whaonga ina. Sa tō ninga papa e uma ia leo. Wa umimi ka ia wa ufia ia wa pe wa whaapopo mai e malo fia. I lo kilo aku I le tutu mai a leo o le whaakingo inga o lako makawhaioi ma lako kiuke napo. It was really excellent. Excellent la kilo. Le kele. Mankua. O le siva enga lea
o le ngaluenga leo. O le customer service. Customer service ia lelei. O lo whaasino ina. Ele o ko ina awala fo ile le pewa e fia taf pe you have to have a good communication with the public. Mawhaina whaonga le whaamole o le tau no lo leo whaonga o lau facial expression ka ua o winganga vawe yanga mo ma fia whaalongo ai le kangaka fo ile alai pe kau whaalongo kama fia kiki fo ile leo ai a whaonga la le good communication, good customer service makua I whaingo fia lenga luenga. That's what I saw. Whawhitai lava. Whawhikai I le makanga luenga leo. O ngā o lau wa ai le ngā po. Ma ngai a ke lele tutu mai a leo. I le amanga ia fo o le kuku mai a whai ngā malo. Ma le ngā whaanga ale whai ngā malo ia le lei mea umane nā po. Ia e peona o whai a fo I le si video. E le ma whai o ngā ako akoa ia mea uma e kapenga I le whai ngā malo. Pe ale aile lango a makanga luenga. E iai la le makanga luenga leo I le pole ngā. Awai pe lava I whafoa ia le puipuinga. I le saunga le mu o tangata. I le soolonga maa li o whioa inga o ka avale. Ma le mamalu o le atinu o I whafo mai o le fale sa whai le whainyaloko. E whaalango kele I lima o le matanga luenga leo. Ia, ngā le le mea umo. Ia, o la unga mo li mawako as a member of the public. Le asa ia I whafo. Kongu e le I yo o kele I se whaasua sisi. Ia, asa mawhainga opo e inga singa video. Ia ma o postinga. Si video pa e la kiki alenga. Ia, o ngā fo I ewa ia I lunga o le. Le si vaha inga fo I o le si fo ia o video ngai ia le si vaha inga le si video. La o show video na ua wha pipi atu. I le video o le whaingalo tu. I le wha o le whaingalo. Ele I mawhaionga opu ea a koa le whaingalo. Kua le ke lua. Ngai ko ke mai moa mai lunga o le whaasala lau ngā le tu AP. Ia mangisi fo o nisi ofisa whaasala lau sa iai. Ia sa au le popo le ke le ai lai pu e se video. Ai na mawhai ona o whaisinga o video po. I le whaai unga wa whaai ui ua le saunga. Ia se ia o I whafu. E whainga kāfo I la wa o le pisi ia. Ia a whai mea si leo. Ia whanga solo. Ia makasavali a kua ia maika. Mai kakau fo inga kau sika ika ia. O sika ni ene whapea e se ia isi ese kako ia ke o kako fia manga ku I fa pio kako ia ku fafo ia o ke manga ku lenga e ku sa o maka ko le ba inga tsama le lang pe ke makiva pe kiringi au a o fai mai lo leo e move ia ia o se kala le nga mai le po le fai ngalo ona so o ai le asonga fua o awa ia story mea nga kukupu ia malo ia si o manga nga o lo le asonga fua o le asonga fua e kakau o nga wha poko ai ia mako maka fale le a Melbourne I o inulingu o I le fale fou le a le fast le fale le ua saunia mo fofuanga le fast le paki le fast ia o le mea la e kaunga ka whawhea la I runga whapea ia ka le whao ka ala awa o lea mau kei vai moso o vai moso lea sa wha mautu ai fui ele le whewa inga laka I so se mea a whapea I se me kupu I o le mautu sa moa ia ele a kose 10 minutes e driver kua ia a fialu ia pia nuri ia maybe only few minutes o everything o ke fialu anga ia mai I le ngofoanga le anga makfa mau kua
always less than 10 minutes. Yo isi kaimi only 3 minutes. Mea le nganga mako fili ai. Ia le nofo anga lea. Mai, se le private. It's so comfortable ya ke awa ya. As an older person. Ia o kele o kele, o ke o feo lolo. Ia. Wa kile loka o feo lolo inga waka haru sa moa. Pe ke koe lai tiki ai, aweke aka pike a amu. Ai kali komu mai meanga lele ia, le whai ma travel, whai ma ko away. I wha amalolo, ele ma whau. Ele, mianga e malolo, i anisa fo alai Samoa. Ai amakanga e whalonga, pewa e koe lai tiki fo lele lau whalongo. Ia e koe ki lo tu wha aka hui, pewa koe ai fo lele ia foreign, ia fo linga. Ia onga wa relax le kingo, relax le mafau wa ese fo ile whaalungo ye le ea fo ile o I lai le no foanga le sa mato ia e si o nia la e anga ia kama I viro pupu unga o la e la le tala mali na fakwa o mawai fo I na fakwa o whaalungo e so o ale le no foanga le ma se tasi fo yo whaamasino sili. Sisi fo yo whaamasino I so. Ia ele mawhaingo ka ua kua suafa. Ai, o se kala le ngā fo I lea ngo o maua. Ia, o se no foanga e se le komta po ye ke o le la whapia, ia, e ka ale wha. Le o koe fo I meang kupuli vade au leo le asonga fua. I le kaimi o le asaunge o le parade, whanana tuina o le fua. Ia, ona o wala mai lea whapea, ia, ka le wha, o ka sauni, ia, mako wolo, ia, o le kaimi ngā, o le meana wala ngā pe o mga whaasoan. O le kumo le awala, e sawa ila o sa vali le waka vali. Nga whai ala kala wa nga kuula le ma rinto. Ai mako o ma lo brother in law ma long to lua ma si o nga mako o ma lo nga e ma ke o le parade. Ai o lo nga brother ma lo nga ko alua. Ia e o ala ua e o fia maka. E o mai la ua mai weleng kongi. Ia mako o mai lu mai le awala la le I le pea. Le awala le sawa mai le airport, sawa le ngai, I le pia vai moso, faso ngai pacing. I le saula mai le ikunga, o ele mingo le ka vale. Ia va nga mako ese mai, ele kaanga 5, ke ro penga mako ese mai po le 5 to 5 in the morning. Mako aku, ke lo waka woso maluka stress o kikilo aku. O le kāngi la vale ungo ani ngei lava maukele I oi le apia la le ka unga apia road ia I le awala ngā le sawa mai oi maka auku sawa luanga I mulingu le awala le ngā o le ngei le ikai ngā mako o ia a ngei la akale ungo so fa ko ka o solo ka so fa ko ai nga o alu pe sa vali o si ia waka stress mai ai male ar ka vale ia o ma wa mi waka manga waka nga foi la wa o sikanga foi le e silia ku ya o le ku la ai o se mi o ke alu ia ngai lo le 2 second or 1 second late. That's how I am. Ia wa e o foi le ngapo e ka kere mo le e pika ke mo ke wa e o ele ke ka kuenga ele I lo nga a ko sa ka fa ku la ko ile ka ke mo ile nge ke wa ka ke I mai wa ke ale o mo le ia nga ka mo ala ia mo ke ia I wa ya le wa ku wa la ka le fa pe I si lo le ku lu ia wa lo wa ma ku sa o le me ala ku wa o fo I lai o ai le nga manga ala ko ku le mala ko ninga papa ku e fa ko ka vale ia se mangua la ia leo e ka vale wo so lunga le ele ka nga so ia nga le fa pia ali
Whaapea le lima o leo ia haluanga i o le kukule leo e o sele le ina e o ai ia ai mako solo maali e mea mako. Ko e o mai fo ele i le pi onga ke lo e whaapsanga i le ia i luma kongu ale tānoa. Le pi onga e awhia i anunga i kai le mele i le pasta pa le maki ki le kua i pasima. O mai ngama kawali. Le ki o ki le mama ia. O le kele o kawali pe o akuma awhia nga i lalo e o akuma ten right i le rana peauti lea. Ai mane o kongo mai o la waka pungi le kei. Waka pungi ele mawhaingo e angus ka vale sa o ku inga alu mulingu. O lunga o le food bath o ka waka ule mawhainga sa vale kanka o la le mea o le kangaka e se le o la kilo makua e se le ngau o kangaka i le ngaka e au e afu e join ma participate i le maenga mua le o le sisingafua o ka meki a onga o ka ngaka whainga luenga kusa lai o ai kuli mea lai wha mau popo ai ia la kou ia ia o lunga le food bath e o imulingu o karikungu ia wai ai maka avale o ka vai aku walu wali si ka avale wa paka i lunga le food bath wafo e kaulau kikele ngā ko leo ngai kanga sawa vali wo sawa vali lunga le awala ke ala ele o misi leo kele leo kuku solo ai e fa kongu ma ko wo aku lo inga o ma ko le fia o mulingu langa mulingu o lai fa ma popo ai ma ko maka vali o ke loa o inga ni fa ma popo o ma ni fa ma popo o ma ya maka vali mai fafu ma ko aku loa o fa melon ma ko ai Faya ku leo o ma wai o I kai mulingu oe. Aku ngaku kongu ai luma o le gate. Ku ai loa lai fala ama ya isi leo e fa asingo mai ali kai ala ku an makavali. Ko loa fili la ro fa malama. Ai o wala ku vale ulala ai ti o wala ku fa mo la sunga le malo. Langa ma ko le fa ma ku I kai mulingu ole. Ya ma fa ali ya kwa ya le ngi ya ti. So mai lo le e ka wa kilo mai. A pi kilo ele o fai mai wale le fai mai e afi. Ana ngal kilo va ko please o langa ma ko le ka mo le ya. Langa o ma ko le fa ma ku I kai mulingu ole. I me ana ye le fa le fomo. Ia ke ale o fai mai lo si le ia le ia o kwa kala lo le pa ma ko lo fia ya. Ia pe o mianga wa ki le luka fia maka lo fa ngai leo. O sa fa ngai leo. Se ia fo ni se me fo ia ko ke lo ia ai pule a ko ai pe o la wa ia le fa matala. Le fa ia ko. O ngai va nga. Ia ai a fa ia o ngai ia si va nga ia pule a o ia. Ia ai o la o fa matala o le base I lunga o le la ko service. I le pole asa ia se ia o ai le aso o le fua le afo la o ke manga ai fa mo ko fo inga I live like manga I videos like sa o fa ia ma o spu inga le ngaso ia o le mai nga misi au ia isi va no le aso nga mai fo ia savanina wa makua I o ka le la va. Wa makua I o ka vai. Yeah. Can you blame us? O te iloa e whaapena malava. Ia nai ta mama ne tina matitua sa awai I parades nge I te tonu o mataha fale ise. Ia mata ngo fie mea uma. Pawa lale mea fo I lea o si a uia fautuanga. O sia o tualalo o le ala ku fa kualalo fo ia e a fo fa mole inisi la singa fu ia wa le wai lo ani ila o wa ngofo mo kilo solo to te sila fia o to Samoa e la I ti ana tanga ta ai lunga o se fulu ia nisi e la lo I fo le 50s ia la ko kausanga po le Yankees maybe 47, 48, 49.
o le si tele o le vaenga o ke loa po le iwa fulu pasingi o sa awai isa vali umange maka fale umange mai fafu o le 50s plus ai o ke loa o le kele fo o vaenga o le ngā iwa fulu pasingi po le iwa lima pasingi o le 60 plus le majority fa solo a kwa le ilunga o si au la fo le tu alalo fa mule i nisi sisi ngā fu o le aso e fa mule a we koe fa mule ya mako a we koe fa mule ya kulupu nge ya matitua ya a kongo o se fa so longa lava a esa o ke nai singa ya fa so longa o kulupu ya ai fu o se fa alo e fa muli ia makuni ia matafale ia mai fafu ai onga olo ke kilo i age i tau sanga na sa o fa pia makango fi a umaloa unga ia so a kwai lo ma matafale ia mai fafu ona ole fai alo fafo i ngai ka ko ia e mo ia la sko sila mai ole ala fo ke lungo le lenga o ke o mo alu wa ia ile fa uma ia sava ai e ke le anga i tama mana tina ma tua sa wa ia e wa kakaunga le vanga o se i malolo ia ma fai se ti ta ma fafo awa a fai ole umo ia o ke lo le ko akili ele i ngongi ki pe e penga kope mai ai mo le ka vale ia tuitai o le meala o se tu ala lo na family moli e le fa ia ai avea pe ia wa o ke le lo pe ia se si o le kele o maka fale ngi o fa se live fa pia ma se a ko ngai mea foi ala iti e ko kilo ia nga makango fia me le ai se me fa le ko ia ai ku ko pe ngai nga ka mai manga ku fa ka va ia ma le vai a ko e fa pe ani se ai sa le ia kalosia ai le anga pe fa pe mai se au wa le fa fi kai fo yo lana sa vale ia ma si kala vo le e fa le mangu ia ku ngai lo lenga ia ai o se mea o mai lo ma fa ia ai fa kai le fa to fa la ina ale ali pale mia man fa nga malo na mafai ai o na fa nga ina ia mulinu e fa ma o popo mai ma ko manava o se fa tau o makua i de le kele ba le nga fa pe e o mai mai o po po o pia po fia ia ai o se fai unga ko e sui la vai le i se last minute ma ka fale uma mai fafo o le a fa ama o popo mai i le fale la ale fast le nga unsangi ia o so ka ikale nga tu walalo ia ai e fua o fa ka ia ma o ke nai singa ia fa moi ni nga misila ia usi va nga umaloa ia savali ia o fa longa kwai lo kingo o manga o ni ale malolo o nga o wa amaka fo nga vevela wa fa ia o kako e o le sifa tuanga a kako o sa mo ai me se ama ko le age le wa 60 plus ia mai fo i tala vo watu ai o lo mawangi mai fo ia ka wanga fa kiki wa o le mea le nga le kuku po fa la velavi o le fa lungo ku lava o le si o la waka malolo ala fa ya le fia malus ia ngo fa lungo o wele ni o mai fo i fa pia e se mai fo le o ke ngo fa kiki ai pe o le pa wa fa le fa fika ri ke o nga o le intri o lo ka
ili nai o ke ngai se ki ala sa va ya vai ya ma ora sanga ngai yo fu ka ai o mia e ke fa alunga ku lo a wa ka ngai malolo ya malolo o ngai le ko ku sa fo malo si ya o malo ya alo lo ma ko fo lingi i o le papa ki wa ya e support fo ia si kama ma si nga a ngai i langa lunga fa mo i o ma fa ni malo ia o ka mo fie ma mia ma le se me fa le ko ma ia fo le sos la e sta le sosia a kin fa la ia o malo fa ya ku lo la ko ia o fia le fa ia o le aso mo wana e o isi la mea ia ngamisi o nga wakalango nga ika ia wakauloanga nga lulo le fale e faise malolo nga ia ngamisi la ia ke avisi mea aisa o makamaka il TV ia relax mai am makamaka mai TV ia o lo le afiafi ia fa se elo ai i mea ianga fai runga le fale o malo le afiafi makamaka ai o le makango fia that was like a family night makama ia le pepe i pepe kele le pepe nga ka vai ai o tangata matutua ia sa fa kumu lia ai luma o le fale o le malo i fa fifianga na sa fa ia e se le manga ia fa fifianga le ai se minga se le ai se pa o ia e leo kele fo i leo sa leo inga fo ima pui le sanga le mo o le mamalo o le atunu i le nga fo i po o se whaasoa le nga i le aso mua ai o kele i whaasolo solo prea la e iaia si a o maka upu fo i lea e fia whaasoa ai e winga la o nga e o fo ia ke au sa o wofo i fa upunga ia waka uai ia mako ngi seniors o ke le ilo ala pe ia se ia sinas o le penge fiki o ke le ilo pe ia se si nga malanga i sa moa nga o la se penge fiki ua mawhai o nga sawe whai aku se whaasoa e winga i wha upunga ia e se le maanga ia e le manguia e pe o se o ni wha upunga e mawhaki ai fo i loko nga i tamama na i tina matutua ai mai se lava i nga tō lo lango ina whai nga malo ia mai la tō sa malanga i sa moa ona o le whaatino ina ona o le lango ina o le fua ia manisi wa inga uma sa fianga ia le whanga malo i le kaimia o iei sa moa ia nga o whaalongolongo ai ma o kilo ai le kele o kōming ia o au lama lo ma fau ma o makamaka i nisi fo i ua mawhani o ngā kari i wha makalanga ia o na o wha pelea e meipi e kakaunga wha malama ia le vaenga lea vai o tina mata mama tua ia sa whai malanga aku i sa moa i te tonu o maka whalengi o le to a tele o le 80 lea 60 plus e pe yonga o ka ua moa o i la toni ua tausanga o la i ngeia kungu New Zealand, Australia, Amerika o le ko akele foi o nga malanga mai o kalavo i le 8 fo i le o le 20s 30s 40s o le sa ngā lulue sa fesoasoangi i le kamao inga o nei atumu
e ala lea I le pay your tax. Ia ma le kele o nisi ngaluenga le. Sa faa o ngala ko faa ngau. Ia wai ua lato faa ngau. Ua fai ngaluenga lato faa ngau. O nisi ainga. E mai, e lopo o le kele o ainga. O le tolu faa 5 8 7 8 moa. Ten, lai sa o le tele au ainga sa moa. O faa ngau adopt. O lo o au mai New Zealand, faa o onga. Tele o nei whanau. Whanau a tangata nei ua whai mai wha upunga ia. E penge fiki. E ola penge fiki. Tele o nei whanau. Sa tausi, sa whai ele ngaluenga ke le lava anai mātua nei. Ua mātutua, ua whai ngaluenga. O nisi walo ia. O nisi e fo mai. O nisi o lo whai ngaluenga I totonu o whale mai. O leo. O isi mata ngaluenga ese. O le ala le mea lewa iai ia mātua I le taimi nei. O lea ua mālolo. O lea ua mawhainga entitle lato. I pengefiki peila o le pengefiki a tangata mātua ia wa li kaya o le eiti kua kele ia tamama tina ke vaai o ilato ua ausia ia le tani e mawai I la ko pengefiki ia pengefiki ia ua umanga luenga o le kaimini o le kaimi o le kafafau le ala Fape ea o vaia ko ingi tina menta mama tu o vaia ko anga I Bali ma Thailand ma Malaysia ma isia tunu ui e ka whawhawai o Samoa lava o ngaulea o le loko o Samoa le ua umalenga luenga kele o umalenga luenga kele o isi fo iwa au sia tau sanga benefits e maua ili benefiki le o le retirement La vai whainga luenga. Ele o fia malolo. La vai whainga luenga. Ia, o leo ke whai aku. A wau si o fo I aina. Ia, o la ua pasi le kaingi kakauenga malolo. A la vai whainga luenga. A ele entitled house benefit. Ai se a. Nanga e fua fo I pe entitled au I le income le mawai. E loko o lua po your husband or your wife still working ile pasi ai o le tausanga e kawenga li kaya e fua ila a whapie ke entitled ai ia e painga luenga ana loko o lua e pingifika ika alfa abelavi e le mawhai ia o se whamakalanga po o alenga ai manguala o le kele o isi whanga. O la vai nau e lau te tausia o la tau mātua e ui lava e leo tau I whainga luenga. E ui lava fo I lawa mawala ko retirement pengefiki, retirement fund. Ia o nisi o lawa mawa ia mea I o superannuation fund lawa ua mawhai o ngakala. Ia, mori kou whafofonga mai. Ia o lo o whai pia fo I ngei upo. O lawa entitled. O la lava o isi o la lava whainga luenga. Ai ke kele ia entitlement lai ka kiki ai o la ko supa. O lai manga nga o fo I la ko whaanga ue kausipia. Ia, lai sa o loko anga I tina mana I tamama tuai. E whiwa I whaonga ai lato. Ia wad te leo whanau whai mai. Mama, dad, noa. Ko a lau kupe whai ei me ke manga awai. Skeu whaale lei lau oi kupe. O mea ngā nge manga ngā awai yanga I lo mako manga I koe ina. Ma ia nei ta mama nei tina. O le la foi sa moa. La foi whaalawe lawe. Ia. Fia alu po fia malanga I Samoa. Ia malanga.
Ai wale o mai mawhai mai o kangaka ia e whio ai aku mako ni makua o le au pengi fiki. O wasanga kalafo wha makalanga wai e kele o mana malama po o ai lai pengi fiki a o ai le o pengi fiki. Ka lo fai. Ia malesimia. E kele aku kupele au pengi fiki lai sefi. Awa o le ai kausi ala ko wha ngā ula o whai ngā ruinga ma. Ilo le kupe a oe ngā ngai ke le o pengi fiki a ngai e ke whai ngā ruinga. Ngai ke whai ngā ruinga ko e le ai sau pengi fiki o maua pe ai le whai ngā ruinga. Ia e peo ngā o singa wha wawala ku fo lele. A o le ke le o ka wha makalanga le fio whai ak. Ai wo wha pia. Ia wala whai ngā kala e whai aku e wha malama tilia ia au kou e whai mai o ka ngaka e malanga aku I mea e whai ale malo e pengi fiki. E ala. Ia o le ale mangaku. O male ia ngā luenga le fia kau sanga sa whai e le ngaka o le kau singa o a inga inge. Ia ale kau singa male whai ngā kunga o whaala we lave I Samoa. Ia. Le ngā luenga le ngā whai mai ngei le fia kau sanga. Le ala wa o le kaini. Waka kaunga malo o whapea rofo ia ka maiki ia. Yeah, what do you need to go to work for? Le wa mako whai ngā luenga, if you need something, ask us. Whai ka umai po le ane me mga awai. Ai a whai o ye sau pengi fiki e maua. Ia, keo whale le. Wai e le kaini e me ke mga awai o e ia. Ia, pule ai le o e ia pe whawhianga whao ngā. Ia, o le mea le fia whai aku ai. So ia. Waka kaunga ko o ia ngā wha makalanga. Whai alofa. Ko ke le alofa mai o nai tinama nai tamama tutua. Lea o lo wa entitled. Ma wha amanuia ina I le malo I penge fiki e ti serve lako. O lako whai ngei. Le ngei e le o malo lo. Kau mawhai e lango. Ia I lako lo kau mawhai I le sikisengi. O ai. A whai ia wha a pokonga po o nifongo e winga I ngā mea o ai o kou waia. O ai o kou waia o safa whaia I o. O kou ilo a koe ngi kangaka ni se au kalavo po o ngi ka maiki po o ngi e o lo o whai ngā luenga maua lugunga le malo o kou waia lea. O na tina nei mana tamama tua lea ua o lo o whai ale ngā luenga. O le koso I o ngai lo makua mangai koe inga. Sa vali I o le mea o lo o whai ai whakaskasinga o le kauma whainga o le sikisengi. Mo ai, e le mo mako. E mo au ko o lo o Samoa. Ia. Ai awa ko ke o mai mawhai mai wha makalanga. E ti ngā ai I a loto. Ma mawhau nei ta mama nei tinama tua. O ai o lo o kauma whai I le visa. O ai o lo o ko sila aku. O lo o whai mo la ko le o e lango ia e. O lo o ka ia le ngi kauma whainga. A maka mai le sikisengi. Ia o lo o kauma whai le visa o ai. O ila ato o tanama tinama tua. Lea ua lako au sia le pengi fiki. Ua uma le ngalu wenga kele. O le kausinga o whangau. Ma le kauma whainga ako a ingai Samoa. Ale ngi se fa longo I fa makalanga o lo fa mai ni ya o ai fo le atinu ya o so vai ngane na fa mala ku pe a kongo lo a kongo ele o ye se manga ya le o fa manga ku ele fa ngo fie le asa mai e tinama tamama tua le wa e lau mangalo lako la pingi fit le mianga sa wai ni ke lo sa e kala voa ai sa fai ko ni tinama tamale ngaluinga mo Samoa tau singa o ainga ia o ma ko wai Samoa ia le ni ia fa awa ia o se upule na e tau ina whaai uai ia le nei video
ai olo kele fia kalangoa kule makiki le makiki fonga na ya makiki ai e ia sia o tu ala lo fo le fia fa ya ku ya ai se fa ya ku se si vito o mea ai fo ia le fa ka ia le fa ka pe o mea ai sa mo fo ia e ka ke un ka ko fa mama ia sa mo fia fa ia ko sa fa so e vai nga le e fo vai nga e ka un fa le ya e fa le ko ya o le fa malanga ku i si vai nga o polo ya masavai ya ke fia kalangoa ke fia kalangoa fia o ye sa kalangoa ya o mafua nga la nga fa ma misi si vai nga o le fua o nga sa kuli le kai o nga wa malanga fa fu se ya puse fa nga wa fia o ku samua fia o isa fa i wai de o isa fa ya ele ma fa nga ma ku la fu ai la ngai ele fa pia na sa ni samua ya ai ole ngau fo ngau si o fa nga e manga ma ke o wa wa fa ngau samua o ma we ma sa ni fo ya e u ya la nga fast fu mo ku pu ka sanga ni ya ku ya ai olo ya le olo ele o ngalo ya ke va ina Samoa e ma e kakau wenga ma ko fe wa ma ka mai ya Samoa o se video na mo tato le ni yaso ko ya lo wa ko fo le si video ka ya o nga e kele a o me fie fa so a ya le si mianga o la fo tuanga muli o lea ua fai mai ia le fionga le pale mia lea ua uma o nga au mai lo nga manga onga fa apia mai o le tau sanga fo o le onos fulu lima fa mana tuina o le tuto o tasi o Samoa e kakau o nga kaku sa ungi e la kaku o kani ane ngi a maka nga plan mamau i pawale mia ya kalusia ale ola man malus i ke waka fa malusi ya ai ke woko le va ai ke a wile kausanga fo i le fu ale o lima ya pawale mia na ale ko le va ai ke pe a ke wo fa pe wo mai ya pe wa ya se mia fo le wa le fi kau ya awa o le ala a fai ma o gold o ke alu ai Samoa i fu ai tau sanga ai o kako plan mama va ai ia o ele e fai ngaluinga ai ke fia malanga le fua a weke off so we do save ya annual leave save our annual leave ya le folinga mai e lua kanye ka kako o Samoa le ngo fala ngo ku ile fomo o mention mai le si fo yaso o le aso mo family aso mo anga o something like that ya ai o le fua ya o kako le ho loa ya kako kapenga mamau ya kapenga mamau ma wane ngalo ba le kako va le i ke ua ma ke le ka ko e prepare le fu ma fa mai sinia ai pache ai malau Afrika la va lele ya ai au sia moa ya pulia ola wa kala ya le fa pie e fa ya ai o te fa tu Samoa o le a se upu wa sala wa le longo mali po wa le tata mali i lau fa fonga mai ia fa mangalo mai ia le fa ia po floro ai awane ingalo o le kele wa o videos o kele o tu ai subscribe o ia mea fa penga pa o le fa e manao a fai olo e mai moa mai ia subscribe pil ia ma like se ole ngalo le like ia
ma ko mengi mai fai me sa fa so ya fa pia fu e singo ka mai ma ai nga li ke fia po mo mai e ya ya pu le la fa we ai o te alofa te le mo o to fa ma ngalo ma se pu sala ya tatu to fe lo ai hopefully kaya ko e la ku ai de kai ya na uma ku ya o fa to fa so fu aina to fa so fu subscribe like and comment